Oche. Magoso ntobuate kanda magoso mabuate. Yes. Ata mombu ya baka kabali kutikira basaega asi. Abasana abange bali sikubata ketega asi. Kubona baka kabangu ngo tuchanganye nande wangu tuchanganya barobo. Okay. Asante sana bosi wangu. Kisii FM, hello. Kisii FM. Enkayo mugusi. Na ikiridudusi. Manyanya. Ndiyo. Biamono sana. No nyanga makopia bunyi kwetu. Aki ordi soli ngosana kinero bio montoli kire na ndanya ga service so teribia. Ndiyo. Oto ne kwanda tambe ko teribia so montoli kire ke mla ito kwa ti buga to kwa turu buga sora. Oto kire to kwa ga sibuna ko kwa ifo kite kana kwanda obisi na ndo obisi kete na jete. Nganya bali muna bara ora yanya mugambia ko imbeji fo maja ko igwara je baga bali musikiti sibiti. Ngolo ko bole ke ngo ngibona yarenge. Yes. Ya ngedeta ijiri ya ga bolo tani je ko bakali interview naro ko bakali ko wa kum abali muna bara abangi ndibuki teri biya sima bali kira bali kwa yende igoro. Okay. Asante sana. Kisii FM. Enkayo mugusi. Kisii FM. Hello. Yes. Nanjwa ndudu. Wakili. Nanjwa kwa nanyandika Simon ko tatu mugirango. Ndiyo. Ngope balende census yiyo. Igo koranga opendinero lendene. Yes. Alafu lendo monto vuate ti utuma. Ande kwa makonyona nero kora census. Yes. Igo no ama jaya nara wala tikira batakaleni na wala korake. Asante sana bosi wangu. Sasa. Okay. Kisii FM, hello. Msi wakili. Wakili bia. Wakili kanyimbo. Moyo. Ndiyo. Mwana mdenje ngote baiga. Yes. Abana baida bakana babona tebanda bapula abanyore gasiyo. Lakini boni kwa nyora buna corruption yero orora banta babana na ubaroro. Okay. Una bono naro jo moiri gete iga gonde inga ka kigenda oraro berte reini. Omondo yo rengorra kamanya komatebi ayo rengere ndo moiri renere kujya sara kamateiga atakunya wechanda. Ndiyo. Enda ya babarega igabo saiko tote tobatike mambe bago to bakolinga interview saiko to batebi ngamwa gwete. Ege ntokende nonya ni certificate ibaga tebe kujira ni ntombi kubwa certificate nga no etete usitweteti. Abanda abange babwate kidi. Ebisero biribire biyambali ko bibuhatia. Ndiyo. Bana kitawa tango raption tego sirambi amana bana bami. Asante sana. Okay, yekanuro chaptugede ka emerongene na isano birugure chinsabire chia bono mambia. Sege keke kirabusyo nkore na tole litogendera kanyole birengera bya auto chiandare. Chenkuru kwa MC Dudu simoro bya sembeo kuru kwa Mominchori togendete kusukabusyo kiandagia 10. Hocha tuingie madukani. Wachatekere n'ubururu bwa mipa ubuko bimba magorogose arthritis uburu iborogose biproid n'ubururu bwa mauka amuna yanda mange bono Dr. Isa wa Isa no munyagitari ukumeta soko bwenya marwire aho tumeke mete yeke gusi umerana na Dr. Isa wa Isa hinyoro bwenya bwa bene utumika maryogo yemete yeke gusi asa mange kwana no munyagitari ya sel number yesimi enoti isa ibere isano nemo inye isa na isatu inye enoti isano nemo isato gose 0726484063
wewe kwa nyumba chibe sana be takanta kama gai bonje kile bishiri chenchero kwegera kurungie kai tuma ikiskuru yo burungia eribusungu gaika ekurkundirio ekwegeria korundi chigari eskuru ya chire kuma yo kwegeria obagende ya imperial driving school nigo ekoraki aseli goliri yamano asebwate chigari chinya cyo kwegerera nabo igoni go ekwegeria asechiza chiri okugani kwegerwa koruri tukolia jumatatu wekali tukolia juma nigo bakwegeria guchakira ensa eyemo ya mambi goika ensa eyemo ya botuko itukolia jumamosi nigo bakwegeria guchakira chisa ibere cha mambia goika chisa isano ibere cha mubaso nigo ekwegeria chikategori chonsi kategori B ase chigali chingusu kategori C1 chigali buna amakorokoro kategori D1 chigali echityabara na chupi SV nabo igo kategori A2 chipigipigi nigo bakwene na obosemi igoro yechinjini chibone nebinde binge ebimenyekane chabuna basic mechanism nigo bakwene na chikosi cyoko inyolia obarundi ase bali babwata chi license chikoro ku refresher courses batarire aschovis chabo chikotoka imeyo mu cyobosongo amagacho anyancho house ebara enene ya kisii Kisumu opposite Kusi Stadium imeyo mu cyonyamira okubanyorasi amagacho ajubili building imeyo mu cyoyugis okubanyora mbarabare na oyugis police imeyo mu cyorongo niko kubanyora mbarabare rongo police station omochiyo mabe niko kubanyorasi amagacho akabirondo house asa mange bakeresimi ase namba enoti sanebere eyemo isanebere isanemo enoti kenda isanemo eyemo isanemo kuse enoti sanebere kenda isanebere isanemo enoti kenda isanebere kenda Imperial Driving School join the best well the rest synagogue
Tabara kabisa uyakuru kwa Henry Mesa computer igentukatanga Bishop Omorogia agasambua deka chetegeni sato chuka koraga chinsa sato chabano mambia na chikoraga sato mwacho motegeri no butambo konyora mangana maya senchera yobo ikiranu tumaga sonsemo ya kanira yo mwelio yo murobeli Mominchori mekratongera kubara ningaki emirime ya census ine wali bakogwe emirime nkoyo bali asenchera engikiranu amone ubwasioku birengere bya onto ira nenyuma tuonyorera mangana maya senchera yobo ikiranu eliotuma kogenderera guchibo sto chandale yekuru kwa kisii ya farm 94.1 renka yomugusi jibona botambe nkuru kwa MC Dodos. Kuna mangana butira bairi baitotwarorana. Mangana butira bairi baitotwarorana. Gokorari tukasama kya yalingo mwaka. Gokorari tukasama kya yalingo mwaka. Moya tori wanchantaro cha bana bamitu. Moya tori wanchantaro cha bana bane. Moya tori wanchantaro cha omorugione. Na tolia bikaigo gichando chembuya bane. Moya tori wanchantaro cha baiboli bane. Moya tori wanchantaro cha tatana baba. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM nigo gigwakira ngambia ayo matigeli omwanchwa asogotokora egetaseni kiage gechore ine noganete gutuma matangaza ogocha seredi ito ya Kisii FM bono nabo gutonyora gwetera abagent baito bagutuka asimiche kobwatia kore chinsemo chu gembo nyora omwagent ito ogutuka asinseme kuruku nyamcho cyber and computer services opposite mashambani hoteli ebarene kuri chinsemo chanya bisiongo rogoche koti kidirigo munyore omwagent ito asegeita chiro na kuri chinsemo cha keroka munyore omwagent ito imeya Ondari Enterprises opposite Nyansiongo General Stores chinsemo cha keroka ase chinsemo cha tabaka nyora omwagent ito imeya tabaka shoe dealers opposite egeita gya tabaka Mission Hospital. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Korwa chintandanye chense gusi. Ekero osoro okoramo mugakoria matiani manyanga no mugusi yo mulima kwarama aye manya no mugusi kwaramire matiani kwarama Kenya. I wish to reassure all Kenyans and our visitors that we do not have any cases of Ebola. Biblia inatufundisha Mathayo 5:9, heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Nensengima aya namangana maya Kisii FM tangu chinde chons chitayo tegogoto wegwere. Basono mwanchomo tekeralini goya eterede kejemo igoro ye chinsa isato chia bono mambia na kwaliganiria sentunde yende semesa ya mangana majeje getasene gia Kisii FM oje igwa senchira yobo ikiranu kulinda mangana jwa senchira yobo ngiri tangani abasaye kurwa sorogongo rwa gusini gobono be murunganiri chinchira chigutumika na serikali ya sokulika bante miromo asemeromo ya census
Nsemo yaba MCA be serikali ya kaunti ya Kisii ni gobe murunganirio kubwato kwa gusoko nyorwa gwo kubwato kwa gwichibesa kurwa serikali enene yense ya Kenya chibesa ichuchire cha magenderero yechi kaunti. Nabona nige kiombe kia bagavana gia chiete na kubeke kinegio kwa mirelia gosege kina ase kigambiro gia Supreme igoro yengana yabirige kolento bututuka nungati ebunge nene yense ya Kenya mone Senate kubwatekana no kubwato kugwichibesa chukurwa seke ganche kenene yense ya Kenya. Mo gavana Kiambu Musike Ferdinando Waititu ni gobono ara chikwanyora sako nkubwatekana no morobeli obugo chekumurusia sekerugo kiaye magigayo mwaka ogocho tarachi gwika enusu. Mulikio munene asekia magia Jubilee ni gobono ara chikwanyora kongu chinga kibono ababwatani bo mukonyu bumurai bwense ya Kenya Musike William Ruto abaganeti Musike Rafael Tuju abeka gwetigio emeremo buno muliki bweke magia Jubilee. Na boigo omuwaziri bwobolendi bwime Musike Fred Matiang'i ni gobono ara akoreto koralia goetera ase gazeti akugo chekoba chinguru abalendi bage itabe chinsemo ao kolende babe bakobwatia machika agwenerete. Pasabana mwancho mategerelia samangana yomuna yanda mange ni gona kwaliganirio benanche goikomo elio nkomanya senchira yobo ikiranu literanele na mora. Omwancho mategereri bono toerera oyego buna gwateka kurwa asemesa ya mangana maya ime ya Kisii FM. Lena Mora Kisii FM enka yomugusi. Abasae kurwa sa chinsemo chinyinge chia kaunti ya Kisii ni gobono bai murunganire chinchira chigutumika sokulika abantu emirimo yoko baraba Kenya agose yue manyekanite buna census. Abasae abange kurwa se kaunti agose asensemo ya Kitutu Chache South abobeli getia sokulige emirimo yue se constituency yue ni gobono batebete buna abange babantu babete bakoegwa emirimo yue ni gobaraba alimu abanyagetari mona bakoli emirimo bechi kaunti gose serikali ye chi kaunti ni goboigo be murunganire igoro yechi interview chia koleto na goteba buna abanta bange nigo babete bakoegwa maswali ayo magega yechi interview chigo koleka civil servants barengoro abara bakora imirimo ya serikali abange principals abarimu abantu barase government nabo barengoro abange so these young people baka feel insecure go say inferior saying ncho bara kora mana abantu bare influential so ukora meka witon kori go sokorera witon koringa amachibu asokara mwana ndi vijana bia gwemireme bikore saying ncho ntobwate graduates bari siko batara ngore miremo bakora abanyore sabuni eyo we korere one or two projects igo tware go sabanga kumuranje bari more in charge you give the young people ibageriga is one way of gaining experience kiriko kana ribekera batagito none miremo abarimu bari batosomete wese korita abanyagitari n'abantu bechi county egiye kwa bwe makonyo umwarimu noire umwarimu n'abana baye babere ono mawosyo ntekini ye family nesenge engineer bari related ne chief gose sub chief area Omo MCA bwe woda ya bosoti sengera umanyakareta buna Ibrahim Mbuya ni gabete ga kugikiria ngane yo na goteba buna teribu yabantu babwate miremo koegwe mireme yo ya census jinga kibana basaya abange ase orogongo rwa gusina boiga sense ya Kenya ngima abale batabwate miremo nonya babire bagokora esukuru exercise yegiyaje ya census igogiyaje gokonyo umwana omutaka omwana otabwate gasi igoto kumeti wetere ministry yo Musike Matiang'i egasi bakare gukora no kurika abarimu ogurika abantu bare gasi bagotiga abana funsi bakora form 4 babwadi certificate no kubaro omonto tetagiti profession gere do monto someta ke abaro mo baro abantu egero bono abarimu nabo bagoteka lead role ngase ngenje kare erusa egero bakona ndi gasi ndi yakabire ndika abana bagoje konyora barabwe gasi ndera abakonye bagore none sabuni igoge ndirete gotegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Lena Mora Nsemo yaba MCA be serikali ya kaunti ya Kisii ni gobono baruro ko kwemurungani igoro yoko nyoro ko bwato ko gwechibesa chia magenderero go chia se kaunti kurwa serikali nene yense ya Kenya bakora wano mo MCA bwe wode yabo sote sengero manyakanete buna Ibrahim Mbuya abara yabo ni go batebete buna magenderero ni gabire ka goteneni gwa gosekore mali gwa se chigwode chiabo ko bwatekana no kunyoro ko bwato ko gwechibesa chio gati ya magenderero abire ka goteneni gwangamo na okoro
isigwa na kwera kwe birasi bya ECDE na asirit koria Jumapili mugavana bwa county ya Kisii Mosike James Ongwae nigatebete buna ogotenene gwa egose ogotaigwana na gati ya seneta mone bunge anene igoro yengane yu na kukogereta chibese chikonyorwa kubwato kwa korwa seke ganche kenene gichibesa giense ya Kenya na omugavana Ongwae ni gobana bole tichinse mechibere kwa koroko igwana na elio chibese chichiche kubwato kona gokora magendero rasi chi county budget yetu atenga moizu tuwa eti bwango iga besa chiangire koru Nairobi asingenje Senate ne National Assembly batara jarana nechi beserenga bako chi county assembly chi county government bono beseta iyo miradi teyera akorekane bichichi beseta iyo ndoko baroseri jipara beseta iyo ndoko baroseri bitajo serikali ene mangana ya ye budget ntoro chenga estelmet ya bere koru Nairobi ne estelmet ye ko created ne National Assembly na Senate aso go Taiwan na nechi beserinjire chikogendese chiwoje chi county o maenwa mangana mbolinga Senate ne remanyete igoro ya mangana ye budget ye county bono ese fige iba rule ya 317 316 ye Senate 322 na National Assembly ya 316 there is no need omuntu okumia no mwana inchi kawaida itoko basaba abagabana baumira nene Senate na National Parliament banjira ne kibeso kije county egere mwana inchi kawaida anyore amagenderero igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi na boigo moncho mutegereria sengane yo ni gobone kansoli ya bagavana nigo yarigete na kogenda seke gambero ili kwererwa igoro yengane yo kubago gwechibesa kuchiase serikali chichi county ngane yo yabirige kwene kiesegi gatie seneta mone bunge anene yense ya Kenya abakora wano munyakero gobwekiombe kia bagavana Mosike Wycliffe Oparanya ni gobono bachiete gosenigo abaraya bobechi county nigo baigeta seke gambero gia supreme na kubeke kine kibosyo bo mona chebino mona na bwense ya Kenya Mosike David Maraga amona bana chibi na bande baye abagavana abo ni gobona bakomochie keganche kenene gichibesa asoko genderera gutalira chibese chiyo na kuirania magega magenderero ase chiserikali chichi county ekinekyo ni gobona kirache gwatorwa ase kegambiro tariki 19 chimuti nyoyo eliorire litukolie juma liekeye Kisii FM enka yomugusi mugavana bwe county ya Kiambu Mosike Ferdinand Waititu ni gobona arachi kwenyora sako nkuko bwatekana no morobori obugo che kumurusia sekeroge kyukiaye magego mwako gocho tarachi wika gatigati ngane yuni go ya irire gosiya irira ba MCA go ikemeronge 5 no mo be county yuko be kachise ya so kwamelia oborai bo monogari bwe bunge yu manyakana tebuna Steven Ndichu amono mokonyo yu manyakana tebuna Philip Mubea abo bagote babuna basani ba imemono ni go abgoseni go barabasani ba imemono bo mogavana bwe county yu Mosike Ferdinand Waititu ani go bagote bekana buna omorobori bugo che komorusio mogavana Waititu sekerogo kiaye ani go kora wana ba riba ya serikali ya county ya Kiambu baraya bwo ni gobano babekire che sababu cyo guche kumurusio mo governor yo sekeroge kyo nagati che sababu echunga mono ko bwaterani gwa no bukurumio bonge ogotwara obonyomba mono gotwara gosego tatwara obomanyibo isaine asukora county yo ya Kiambu rebono mo governor Kisii FM enka yomugusi Umorikyo bo gosomorikyo monene bwekia magia Jubilee Mosike Rafael Tuju ni gobona ene kiribuna erani go agokorere mirimo sogo ikirania emeroberi ya magenderero y'umurai bwense ya Kenya Mosike Uhuru Kenyatta no nyaba bwatani bo mokonyi bo murai bwense Mosike William Ruto baganeti Mosike Rafael Tuju abekagwetigyo mirimo una omoriki bwekia magia Jubilee Mosike Ruto munaba bwatani baye ni go babire bakomo mochie Tuju asoko bwaterana n'abantu bari isiko yekia magia Jubilee asoko bagana na gosari kiamekyo nonya nabo Tuju ni gatebetebuna ereni garange gochie kogikirania gose kogikiania na balia bakomwamereria abwasa tebete na komenta buna montonde bwensi olioroche buna ereni gagotumeka no Mosike Raila Odinga kubune kiamagia Jubilee abwatia machiko ye kiamekyo asoko bekengane yumutwe Tuju ni gobana kanete ngane yu egotebekana buna ereni gabiri gakomokorere meremo morai bwekia magia ODM Mosike Raila Odinga alikaliyo komokorera omorai egoselio likaliyo gokorere meremo ekia magia Jubilee Kisii FM enka yomugusi igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi Lena Mora
Gotigana na yu siasa ni gobono mawaziri bwo balendi bwo emergency ya Kenya Musiki Fred Matiang'i goetera asokoralia kwe gazeti ni gobono abamenteire chinguru abalendi bageita bechinsemo ao okorario kuo ni go kobaete chinguru abalendi abwo kuimukia birwanero bye chibundu kya ne chinguru cyo kubabeka byara basalia nabo igo ni go barache gokora emeremo yu balengeta abanyanyimbo bense ya Kenya asokorario kuo abalendi abwo ni gobono barache konyora amangana maya amange inse yo mo inspector general bwa abanyanyimbo bwense ya Kenya Omusike Hilary Mutiambai ekeombe kemanyikana tamna Private Security Regulation Act ni go getenendereta abalendi bense ya Kenya na ni gobono kegocheko na kibuna abalendi abo ni go bagoche konyora marokerio aisaine batarache gwancherwa gotwara chibunduki ekyo na gochaka gokora emereme y'obo ikerano abwasebono chi company chonsi chi abanyana gose chimenyekana tebuna private companies kirache kobetererigwa kubarikia abalendi babo inse ya ekiombe kigye Private Security Regulation Act magega batarache koegwa ebirwanere ebyo na magega batarache gochaka emereme y'obo ikerano Kisii FM enka yomugusi na omorobotirwo mwario kurwa semese itu ya magana mayumoncho mutegereri niga bakagirwa batato boboke bago nigo baitetwe go ikago kona abanyanyimbo babere agotigirwa chingoma chimbe magega yebo mugwateka iyo yabekira sabanyanyimbo bokolenda omubaga sensemo ya kaunga iyo gotoka se county ya Lamu kolengana na robotirwa abanyanyimbo babisaba kolenda omubaga nigo barenga sekimina negetindi na abakagirwa abo chinga kibatigeretwe chingoma nabo batato bakaba bagosirie magimabo baraini gobono babekira mamocha yugo chiasekeombe kia babegwa ba Al-Shabaab kyoge gotebekana gotema asekera engaki kobuna chimbebe chieme baga yensemeyo na ebibage byo ni gobo bigotebekana gocherera chinsemo chia Mogadishu imeyense ya Somalia na goitoma koli meremo yo mobuyo obisi yo murai bwense yo Kisii FM enka yomugusi Basibona mwancho mutegereri gwikira buno nko yakolera mangana magia senchira yo bwikira no chinga kicha etraje daika 13 igoro ye chinsa 3 cyabona mambia kukwera na ngambia muna sengencho gwachara gotegerera mangana yukuru wasegata senegi Kisii FM buna batambe ni goge kubwatera sebirengo byemerango kianda na nyene nguteyemo aseriro bali gusi kolende isiko yeriro bali gusi ni gora tonyora su mutandao manyakane tebuna my radio stream /s37 myradiostream.com/s37 /12096 editera nele na morani mbenaya SMS ya mangana magia kurubono goika chinsa isano na ibrechi ya mugasomo robelio gendreta sembeo ni gomanyikane tebuna Mominchori twara obategera liubia omario wa mangana magia unare twasimule na Kisii FM enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi Inka ninka enero enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi Inka ninka Nka ninka ijenero enka yeito Kisii FM enka yomugusi Nka ninka ijenero enka yeito Kisii FM enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi enka yomugusi Inka ninka enero enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi Inka ninka Kisii FM enka yomugusi Yeah. Roti machinery.
Mr. Nicholas Manyiza. Mumanyi, Texas, USA. Pelikana Moseti, Minnesota. Edward Morema Nyagechi, Minnesota, USA. Keva Moseti Utawara, Evans Mgoya. Johnny Omurwa, engineer, Kisii County.
Jobu Mayenga, Nyakundi, Bitanya Kango, Steve Dete, Chairman, Evans Anyona, Chairman Transrain. Enyagitari ya Medhill Group of Hospitals kutoka Imeyo Mochibel Doret nigo egokomanyibuna omanyagitari ogosegasegera egete kyomagongo chinengo naboigo ogwati wa kumobere nigo arabe Imeyo Mochibel Doret gochakera chitariki 17 naibere gweka chitariki 19 chomutenyo yo gatano na kabere omwakoyo ase bali barwarite egete kyomagongo na marwaire onsi akerengete ogwati wa kwomagongo no ogwati wa kwomutwe mwagani gwe mwesoki asobonge eliomokonywe boigo nabeo omanyagitari ogosega lisankwago se cosmetic asamange bakeresimi ase namba enoti sano na ibere enoti sano na isito kianda eyemo isano eyemo isano eyemo gose enoti sano na ibere ibere isano nemo isano 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 na ibere isano na isito ibere inye abamone junguru Alright, abuya kimu mwanju mategeri ento kego swa sembe abone ento kiaye Mr. Ongengo kego tabanga eture tikiro cyo tukira 24 gore chinsa isato cyabono mambia kero tukira na sengana tole gukwanda litukulia lero nga egasi ya census abasahemba yenyole mbantu kibatagire kwa yewa 0706181822 na 0796988630 na chini namba tukunyara kwa batu kukwana eyemo timetinga noole keroro unaendelea namna gani? Kisii FM, hello. Nkarimu Kisii, hello. Okay, Kisii FM, hello. Hello. Namna gani? Wewe amepotea kabisa. Kisii FM, hello. Dudu. Yes. Wakire wira. Wakire. Kwanele magarabu masene to kwana. Yes. Manyanga anajizenga kubenga bana kigirati ekia bare sikaba bwate kisabiri getinga. Wakajigiringa batigire bare sikirati na nyomo ndari kirega hadi. Apengo ko kubwatira nikida kisinde. Yes. Wana ija maoni anenya mfati pesa negatina mangana ya sensa yese ya bana babaire tu sabanta baire tu baji kwa sensa. Okay. Yani ukarabanire yakore twene sana inga yanyo kunyara abantu bali bavuye komo obwa mukire bari ko boli batabugwa nani na ubaire chukumu yo kubara abantu nabandi ababwate monta irete mukamo muroye muiso koye nero monyene ndio baka bari mugone tusinyire ngati abana barire baso mibo twaso mintere school barabono ndika bakonyora none kibarua bakore nyora abantu bakutanga kasi sana. Okay. Asante sana mseneta. Asante sana seneta. Kisii FM, hello. Hello. Yes. Yes madam. Wakire vya. Mama Teramu. Yes. Tudu sio nyingi angate na omotako gukoro motako monda na bako yenda kuementera. Ente chupa kutwa price online. Yes. Abande ba price online abande bachete bo mugambi.
Ngaina my sister kole te university baba bungeto bana bale school ya. Yes. Ale kona Brian Raini ngata nyore friend omwari mungo batebye kene ntaigo kobisa. Umwari mo mana ndena rakia kona wapura utandike kabante baire tukale. Okay. Kapna kwenda bako mugambi matina kibatebete. Aiga onto bwatie pase nene. Akamango ndo baria bakuwa bakora antundiro taragere nsaiga. Okay. Onde kiyenkwe kworo kinga yani abana balirana bakora kina bapura abante bacho tukale baria bali mukiango onyo mwalimu abasomistare tudusi nando wodi gokora census. Ndio. Ibabano nyokoro mutaka gakiyo gokoro mutaka ense go batako kanso ebinte bikaki bakonya abana abaito batandike teziko kyababa. Okay, asante sana. Stella Mo, Kisii FM, hello. Hello, Kisii FM. Enkayo mugusi. Tata Ditos. Yes. Mbuyore tata. Biamono sana. Ona joni ukaya karaboni ko nyancho boje. Yes, karaboni. Nabo ko igwete nabo ko na ukwana ya binte byo ukwanira maene. Ebi arenge bono sabantu bali balikire. Talibo bega kinda abori. Oma tokonya umuntu za kinda alikire. Ndio. Otore ruoro. Yes. Bono abalinde tutaidi tata ko sini tutu abana ta ko na lori kalika iga batyo to ne karabu na boko buata kaki. Karaboni. Oh. Na no tetemere mei. Kaki bono ninki kale ni. Kaki talibo be. Yes. Kaki vincoli kanone rieta rio ka pese ndio na wajine rieta no mwana wajimo maiti rieta rieta ni ndamanya kende. Okay, asante sana Karaboni. Ona ke ndola kwa nene. Tiga bakito bari de toda pacho chombwake. Osento imokei gorake ga kitiga koirora bono ba koirora abantu bali ba babwate bakega si bagende te kuragira. Asante sana. Buya mono. Okay. Enkayo mugusi halo. CFM halo. No waso ile ngoy. Ludu sina makopi ombeamo. Biamono sana baba. Watatire bonyando nyagungusiti. Chairman. Dickson Kamau anyega na Evaline oya. Ndio. Tena ale batega iga. In fact iga bona serikali no bwente be macho. Oko bamba gututera umupira ngakitiro ria abantu bali bakori kungamba likire ngatucha ko bate. Ngakira cyo kunya ana kira so ko tebye serikali anerero manyite ba monta kori. Okay. Ono munango kwana iga nche da bonyando seitulanya kungu. Oko genda simugambi ngakori kuwo chenye tukwatike ntokeke. Abagambi no waje tukuragira mono sana. Aya tiganda kubulia chairman. Yes. Umugambi atarasa bege ntaye tayari kwa moto ni mbwate gentoga. Ya. Wana eno mugambi ngo batama mocho. Okay. Inche muna na raro lemba kambaro abati bono munande ga mbwata abantu manyete bono batari kirigazi. Yes. Bato mete ba ire ko ligira ati ise ikiranya biyo tora kindo nyamba bwati ko bokobesa. Tari kori kubono okanda kwa mabata bunga bandaba tole tukara ayo worere. Okay. Igobono ni corruption nero ibale konyaga kibaire abantu abase komera no bako na banje tinyo moto mutabuo nenda se ko munyoki obesana. Asante sana chairman. Thank you. Okay. Enkayo mugusi halo. Hello Kisii FM. No waso ile ngoy. Sedudu sikigoro ke warosi. Ikira moto yanko. Yes. Ege entora ko pedudu musiga. Ngoma etengila bosana ya shirete. Ege saba ko bagate. Bagote barakili diangote biga. Ile tokote usari taere Kenya pi. Ndio. Ekia gere vitano na vitande ke. Kwa tupu irabiki. Okay. Ya mono. Asante sana. Kono tubu irambiki. Kisii FM halo. Enkayo mugusi hello. Hello. Yes. Tebango bwakire bia. Bono manyete nari Yesu linate na igoro. Egere nkwano ujenga muguzi. Kemoni Yesu mukurunyaramba. Nginyweta mabere. Digana rago tebi ko mwana mutei bakora. Yes. Manyete bari kibesera kinese kinjana kuisana. Okay. Lakini njengo tabana gakia sengo mabere ba mabera. Baki umuntu ko kwenda kunyana ni ko minanya ni sana. Ndio. No mwana ko muntu nya ko ni fact no araiga. Bete kunyare ka toroje eto ka
aiga suapa nande bana mo to gran yes Rakta ribu be na to kuli chibe sanje ari ngota ba na bambi no sikari tiyo tiyo tu kara maru mano minte kya gero yo ka nyorda ati mboka no nde nera nyorda na yeke ne kya mangana. Okay, asante sana. Ya na te baigo. Na riba ta te ngabo no ka ta banda ngaba somza ba some timbo sa no riba ta bana kiyo yo ka wa to sikanya ro mano mtombi ya mano nde njenga ta ngata tu alo nyansa na maya. Kolera ni ogenda. Jena na kaba jena na ritu kari mano mtombi ya mano. Kisii FM halo. Mbiamono sana mungina meri nyangaresi ikonge mu machoge bwa chache. Mbiamono. One ende na to nyogo be kuana ra gerakyo Kenya iko ya tangane ti magendo kare. No iro bisi. Ko ere kwese yoga. Na tie chai nera ande ono evinte ya na lirupa ka biara tire Kenya ya beire ntaka. Okay. Ono nye muna bana ba kore ta bande chi skuru bete te batara nyora se ba wo jibare ko ba baya. Babwata manyinga mwanya bantu. Ira ba na ba kia gero mwalimu era bono mwalimu ngo so miara na ari kia ya na isa nekete na chiracho. Okay. Kwanyoro yera renseti nandaro mutaka nando tigara ko mutaka omori obwate resororu otigo yo mutaka ansa. Yes. Gango bakombe abana barenka bande bagweza kwenda chiunifa tatranyora chivesa baba. Bacho bakire na barabu enke na be ko imo kigoro. Okay, asante sana. Ayo mugambi bwo na be wo soseni wo. Obo yana buga kore. Okay, asante sana. Kisii FM hello. Soto. Yes. Wakira witirio. Wakira wiya. Inje na rego teba iga. Yenze inge ko una bandu ba ko korega serikali nda bate ko tokorega bate ko korega megana basaiba rororo. Bakorde ji sukuru. Bari shiko batabuga tiga. Yes. Akwe yale ko nyale kanu mwalimu nyaka gote ni maitera nu mwalimu gote kombara mwane ga go somo ndori kire. Enda motelie ne jebu nyomba nyete ku nyomba mwane ga ta yoni monto emusago gote kombara tali mwalimu olipiro kuli mosara ndate kombara. Baru woro kapisa nye baigwa te na bateka ta nyondo likire boigo. Yes. Igabuga toke una bwate nini. Okay, asante sana. Babu kapisa batiga basaya bakole ga. Asante sana bosi wangu. Mbiamono ireli kimatundura kurwa igo mosoja. Alright. Kisii FM hello. Aro Kisii FM wakire. Wakire bia. Mbiamole. Mbiamono sana. Na tsangara kurwa mugonjoro. Njenga tewa bachori una bona bali ba kolete uduma nande na bundo je baire tunande census. Bakamenya kutika abana bali isika abana basometa abandi bagwate bakachitigiriga kibatali ko bali bagana bara akora bona nkibagwe gimeri byonse tibo imbi bwato mario. Okay, asante sana mongina sanga. Na bali kubese chikiri ko bakonya. Okay, asante. Tika batikere no ndanyore gati. Okay. Biamono sana. Okay, Agneta. Umongono kurukunga jeni wa yani meroka gatabanga kuri sema Nairobi Karen sema niko ndani asante sana. Elvis Ogeto niko bwate tebu yakoro sema chia all sops asante. Oyakwiroka okay, oyakwiroka Mary Okoa watching from Dubai asante sana. Namuona Elvis Ogero agotabanga no alime yumurubiri buno botambe asante sana. Michira Diu Konsare kuri sema chia Kiricho asante sana my brother. Batu bwade tibuikena nugendera kuchibe kanseseme ya Facebook kumbuka tuko live. Ndekero tugenda tagusanga ebirengere ya mase ya Kisii FM hello. Aro Kisii FM. Enkayo mugusi. Sikonga ya bate ko matunu mange sikimugoraro. Yes. Omanyete yendo tabwa titwa sipi bari tira ganda ko yumire mama na abato ko baemeremo. Obwanja ni tiboyo. Ndiyo. In fact inabenga buno ga ndero limwe nyaro monde sala ntebo bo chunga desko ko chiga abwa kina nje nsanze libango tinno mundo amanya kuanga pipi nga tasu kuitranze. Banya kia bantu banja ngeso mana anga makero mundo likire sanga akodra nga chia bana abatari kiba tanyo like konde. Okay. Number 2 it is very same kwetero bwate ga sia ona ndama ga ndo ko mire mundo otobuga otanya korana otara okai kwa obwa ga tebu bya sana.
Omanyo komi yoko jija kodi kasi yange amatwa tatu. Yes. Nale koteba iga. Abantu bali kubo chomjida baba mkuse esirokese no headquarter. Community ka so me ne agent baenga oyo nale 54 oyo tali 54. Ndio. Oyo naria aba uwa silitera mono bali bali kitwanya matango bali mo andoli kitwanda bali bali ikire. Yo bali ndanga mahita banya beke note board ya public note board tuli kitu bayo nyongo mali mangana mboro biobo. Okay. Asante sana Julius Emamura agotenga morning listening from Nairobi Rongata Rongai. Corruption is killing us in Kenya. Okay, this guy is from Nairobi. Corruption is killing us in Kenya, and anyone who has been employed for 10 years should quit for others from school. Then 10 years are enough for them to start a business. Ndo hata sisi tupate kazi. Without connection in Kenya bado ni kulala maskini. Asante sana Julius Emamura agotenga otobuatebuya sana kusema channel. Franklin Momanyo Ndieki Kenombo Nairobi. Asante sana. Kiro census in bali batabuga timirimo wikiranu mbaye nyorete gose bali babwate bado no baye commentera nigwo tugenderete kurigerera wikiranu Karogoto nyarogwetera 0706181822 na boigo 0796988630 na boko nansemelia YouTube mwancho motegereri uligi Kisii FM TV o subscribe lindo tulige no tule live yega onya koranga ninki kegenderete kero togerete gusange ngani yiga emaseyemo boigo na boko nda instinse mochitia Twitter @Kisii FM Instagram @Kisii_FM elinde otulige wikiranu Facebook tuko live enkayo mugusi Kisii FM 94.1 ogendera kuligere lirenganga kia mangana agendera Franklin Momanyo Ndieki agotabanga atubwate Odomi Chelsea inkiwa Mosobeti macho yanapata raha full dose. Asante sana baba, tunakupata loud and clear. Okay, kerongendera tekonywa libirengereri Kisii FM. Hello. Yes. Nakitata kwa bokiri. Wakire bya. Wakire bya boge tutu iga matike wina nda space mataro toko banchi totali uska kurwa simole. Ndio. Gwandiri makiopiyo, makopiyo. Makopiyo na moira maiga. Mosunero gotra kinto mosuna mwana shukurwani. Ara kurwani mawa makanda alime. Montangoro kubatora ni. Asoro tenga tore. Yangwa neiga. Kwande ikwale tirengi yana butanyero chaiga. Yes. Sasa sindo chaba antobali kire na bali bo kando. Na baba ko county bila tu aligerei. Yes. Mama ne ko gendo monte se family aligeta kada ba ubere. No morugio. Yes. Ejine ka ndema. Aba sa embare ge ba ko no gweta chipara omwana minto ba ko te skuru ba tande gete ba ko no ko sabera chipaundi njera. Bange ne tabare ko nyuga sie ina ba ube ko nyara matuka ko chabana ba butaligere tia basaba. Yes. Mama ne ko nyara ngo montore ga sirande ne komentera nibu. Okay. Wala tebe ikabana tikabana teneni bara rigere jaga saba bale sikuba igente kibato bale ane na boiso ntori ko bari baga na bati ko ligitingo ko babale ko lige pesa na basi. Okay, asante sana mami. Alright, Job Mokogoti Mogusero atabanga atobwate buya loud and clear. Charles Ntoboyege chule kule semo chia Kisii boda boda kama kawaida ndani na Peter Mochoge Aminga Popo tuko ndani kabisa. Asante baba. Ekarondo chega iga chia butukirejideka emerongene gore chinsa isato chia mono mambe chinsa ni chia Afrika ya mocha mongona kurukonsarigo extinguisher watching you live from Japan Yamagata you two wapewe hit job jo pamoja mpaka mwisho. Play for me abachokoro ba Teresia Mura by Avago Sabusia usicheze mbali. Wycliffe Mogere kure semo cha Nairobi CBD oligerere tibuya otanga abasae baligereriwe banyore emeremo. Asante sana bosi wangu. Okay, Kisii FM. Hello. Hello dudu swakira. Wakira uya. Ati ni aje hapo lakini. Atuko fiti mazee. Hata mimi niko fiti hapa front signal taraka ni wiki report ya sura mbaya. Ndio baba. Kubwatire buya iga. Kwenda nde ngwana kwa lati nengia. Yes. Tena leo tangana ki. Hapo ni yenga tira asire. Yes. Aliye bintu birale buya dudu. Okay. Nyapa nyaro monto likire gasi. Ande naro ko dibwa acha ko baraba. Kama kanyare vijana ndira bi kole te skuru bi isiko. Ya maya bako baega sirende na baraba Rwanda banyara kene na mpesa pade ga credit. Wanyara bona bako batia uchi abo.
Okay. Wane na leo cha ajibari wanja bali kama anda watabu ajiba vijana vitabu atika kende tibe iro para. Nyare bi okole ga yega na bara banya wale kende. Asante sana. Oyo wikirita cha Yesu ramba kurban. All right. Asante sana. Jones Morara kutoka tubwatete live kero Honroba Sultan na kutoka personally attended an interview from Masaba South. The 3,000 youths turned out, but only 50 slots were there. Baba shikisha moto. Baba shikisha moto jamani. Wa Maserena Bosibori atamanga bukete bya asante sana. Kerogen mogenda tukubwatia nsemeli ya Facebook, kumbuka tuko live nabo utubwatia nsemeli ya YouTube naro Kisii FM TV, you like it usubscribe elinonya kuligelinga ngaki ebintu bigenderete imeyenka yomugusi koro kwa MC Dudu simno butambe toramo naye goika chinsa inye tugenda gusange birengelinga ine no boenenga egasiye obwasio kumboro gose nigesuntekero. Okay, Kisii FM, hello. Kisasa maro Dudu sina kuligira kunevese. Ya kijoni ongeli buondie kurubo getutu chaje South Nyanguru. Oyo choni ongeli buondie kurubo getutu chaje South Nyanguru nyasaba kutambe. Oko igu yakero gwe kwaniririe tiri ayebweka. Bona yangu ana mangana sensa. Yena ranya koleta matuka magega. Abana abeji graduate na kia nga bonchi ba fonko ba kolega jere kuru kwa enumerate ba ko baraka iga. Na bantu wali kire na barabuwa gose bali barana bane Saudi serikali ko takaba nto ya serikali ba mwamba kisu baba isaibura halia. Abang na bana ko ne diara ko tuate diara na bajo orsensa ya abika ko ranta. Abana ba ko ko barana na ba so boga iga. Ama bisa dia ka tinete station ko semna se tu ko ko nyoro ya makali ko socho. Oyo te ya kwa. Yes. Oyo ndo nyagoete para ga ko bebe te su ni ko ro te gwa misini. Ko na manda u pata kam hamba banyora nga ba ko banyora. Arabu tu tena ne bata baiga. Ndio. Igoro ya masadi geita abandu anya ko tebanga na kinga corruption ere ga yo ka bandu bara kuntali watora malia da manana bangina. Ako kwana mara iko nyere na ndo ya ndere tia te POC na ndo ya ndare gair pas na ro corruption mono. Asante sana John Ongeli. Doctor Philosophy and Doctor of Nothing. Sisemi kitu. Thomas Atuya, nyinyi ni watu wa nguvu. Asante sana John Morara watching us live. Asante sana Franklin Momanyo Ndieki. Mimi niliapply hata tukiwa na rafiki yangu hapa Nairobi, but I was surprised to see abantu bale nechibe yasaba ako chorwa sisi tukawachwa. Hii ni Kenya. John Ongeri, sisemi kitu. Kisii FM, hello. Kisii FM, hello. Nkayobo gusi. Duduzi. Yes sir. Ako ikireli goma se kama nana jwa shuli na kutoka. Ndio. DPC aga kiti abana ba college school ba gwegazi. Okay. Mapiangonye gwete na to sikete. Igente gira na nyuma abantu bali kwa abana ba college college, abana ba college form 4. Ni fact be fair. Asante sana bosi wangu. Okay, Eliza Kwamos watching us live from Bahrain. Asante sana mami. All right, kero. All right, bosi wangu nimekupata vizuri. Kisii FM, hello. Bingwa. Vipi? Vipi hali hapo ndani ya studio bana? Inakuwa safi baba. Fresh sana bila shaka ni Collins Manyara. Mwana Madam Jane. Kabisa kurero nganya kore ikakuruke gogo ndiro kunyanza akyo muraho ndiro mpaka Eronge kabisa. Kule Eronge kukoje? Eronge bana kukozafi kajua tu kamechomoza hapa nje naona lakini sasa mmepata kazi? Kazi bana, hii kazi unajua lazima una kitu kwa. Unajua kazi kuji hivyo. Alafu sasa abantu abayiwa jamaa wanatubeba. Unajua kwa nini? Oboza ngiyo muntu ndio kikaza kitu hapa kanatiba ya serikali ya zingi. Ndio kwa ngiyo muntu ndio ile tu huduma namba, bali huduma namba ni baada tu asiki mkunezi. Unaona? Watu kila nasa ndio vijana pana wengi hapa nje. Asante sana bosi wangu. Alafu kuna hii majima hapa chifu hawa machifu ndio watana wanachangia kuharibu sana. Gawaje wala kiukweli bana kiwadilifu basi kenga kitu kidogo. Kama bwana mpaka hata mtu. Asante sana Collins. Kwa nini magopi studio maona? Nitampa zako salamu baba. Asante.
Oyakuruka Julius Emma Mora not only chivesa but a good package of chivesa na chivatagete Delvin Kerubo agatwale tundi kurkatar agatanga bukete buya Eliza Kwamoz agata watching you live from Bahrain. Asante sana. Igani Moroje Hon Roba Sultan. I will personally count my family and submit details to KNBS. That is Kenya National Bureau of Statistics. Okay, any civil servant approaching my compound should come with a court order. Sante sana Roba Sultan, habari nimeipata. Kisii FM, hello. Hello. Yes. Lisa Wikiria. Karibu sana mami. Njeko kirango. Ngoro kwe milioni. Yes, Emily, karibu sana imeyenka yo mugusi nero Kisii FM. Ya santi. Nchenkoro kwa MC Dudus diganko alibaga. No bwate tumujadara tukukwanira. Ni nyubwete. Karwange birangere biyaho. One nare batebaiga. Yes. Abantu abali babwate miremo. Ngaba abana bababwa ba college university nabarubanya oli kibese. Akibaisa ndike nabara bune miremo ibali kire kugara nguli bali kibese. Okay, asante sana. Ngwaniri omogere. Omogere na mukwaniri kabisa. Asante. Asante mami. Kisii FM, hello. Hello. Yes. Wakire uya. Wakire dia muko basere ya kwambuka. Inki. Yes. Tigango baratigera abandi nabaraho baranyora. Arakwana ngono muntu omurito. Kai, muntu omurito agutanga ni rero. Dudu. Yes sir. Ese wako tena ready fast. Bora peto kolega. Yes. Umetawa ndawa serikana ngo tusikia wale. Ikuwa nyorega sinaye bitikane gazi benje bone to tere basingu kubuli gazi yaki ndimbu ate gazi yane. Kware dudu. Yes. Ekera abana abakore school. Na horabanya bale chance yo konyora kigazi. Ndio. Kware dudu abana abange tubwate bali kuba ko university bakote college bali isuko. Yes. Abana abange bakote fo bali isuko batene banyore gazi ne banya gukora bakobaye konyere. Bona nandu muntu kwese kakali umakwantu mumino yo beko umakuntu umwana wayo ore gazi nero munyakitali soro mwalimu nandu mubeko umuntu nuru musigari ukireka nandu segazi bona inachiona ikikora muteta abana baitu bakone kera kini. Asante sana muntu multo. Kisii FM, hello. Okay. Mungwana kurukunga akuruka Hon Alex Kenya. Asante sana Jones Murara na kuona Joel Mokogoti Omogusero tuko pamoja. Maserena Bosiboli na kuona Gibson Nyamuea, Hon Roba Sultan, Julius Mamura, Franklin Momanyo Ndieki, Evans wa Mishira, Javet Okongo yakuruka Mochokoro Kebati, Thomas Atuya, Valentine Mokeira, Eric Ombagi, yakuruka Mary Okoa, Naomi Kareb, Joseph Ngare. Asante sana Singincho yoko endra kuligeri live on Facebook. Kisii FM. Kisii FM ero. Enkayo mugusi. Sara na tomato korugeteli nyako. Ndio. Kinara koteba. Yes. Abana baitu na bana koru elbumbiri na nane basome tabale isiko. Asite yo koma kana ole kenero mwana yo amana koru sensa asi agataje tagotanga na rabyo kokoboko ruguru ese kenero kikyo muntu omotule tiare. Abana basomire mbara abange sana bakuye yisika. Yes. Koma koru watu atanga abana basinyire abana baibire abana bakunjinya so abana bakunjitu batebe nusu. Mboro matane gasiye borte. Okay. Nyandi yaso agatanga na tete kunyibintebi. Okay. Omwana kwanya koru dume na ya tu yo neke sensa sinanda era kwa ewo. Kwamana kana bari tayire ngana na bota getega asiye. Yes. Iga bagambi baitu bari gere gijanga okoba omonto yo karumo irio aye bago communicate ner no nese aramo bana kolika bairi boli boka tiga bari ka bana banda na tubarutika. Asante sana mami. Kisii FM, hello. Ekuchi wakire. Amanda smwale kukaranga. Wakire kanyima sakiri ni ndane. Ndio. Eka samanya ima mentale lindase. Amate ala tiga kenda kwana eto kendi da kire go bana nari bataba. Yes. Kaki ekuchi abana baitu go basome ta mane pibuna bana mbale bamenyete mwane ga babere. Bakore tembaka university batabuga tiga. Yes. Kaki ro serikali nda rugeri go cha bali mura bakiba bwatega.
nande gajurunga bikwe gute na mimanya ko la ko tabanga na bubalengera ini bana baito mbali ko ligererikwa njabana ko tegende ko mugamira takirari kere ambino mutuleto yes kakiba bana baitega senge njoma to kwenye rangole gutino nyana maheti asante sana bana ko tega sana bale sabuni ba ko to no mutenye kiana banyore bakwende mbiyanga na tabatereta bana bana asante sana mami. Okay, Andrew Masese Mose watching you from Kisii Town. Asante sana baba. Franklin Momanyi Ondieki mazee, naona vile unakubali. Asante sana Moisi Boginga kwa ufanisi watching live. Asante sana baba. Okay, gendera kuligireria igo na ngenda si YouTube channel igalia subscribe wili na litoko ndamo asinchira enkeranu kima. Okay, ambwa te moyo moeli ga Kisii FM. Hello Kisii FM enkayo mugusi oyonera tebe tobi kono mutuwe kon kuraganga ime ya mosocho ya musocho nkina ngo tebaiga yes eserikali nere bwateri goso babi kiri kiko bago tebanyoro kure mirimo ndio bagutanga nyona tenga teti emirimo kiyato keira tubene tyo kororekano ikiagera nyoro no muntu bwati kire sakiro reki goro tigana kitige aiwezi kako nara kuchitiga tiga babe kiri kiko nyoro koro mwari mkureki ni mekara ya tokeire ngenge ya tokeira tegete ndio ai tokene tyo kororekano roro ni serikali nere bwateri kiko lile what production. Asante sana. Asante baba. Asante sana Madam Stella Mo all the way from Pangani Nairobi. Watabango tubwate tebu ya kabisa. Watanga Dudus himself. Asante. Alright. Mbiamono sana singe nchimo moga nderete kutubwate ya wikeno na sensemeli ya Facebook because we are live. Yigenda say YouTube channel. Like, subscribe. Ndoga ndere korora ndoga kibiga nderete me yenka yomugusi. Okay. Yekorwa Kisii FM TV tuko pamoja. Karondo cheche abdokere 5 nanye gore chinsa isato chiabono mambia ngagabu no ngo chikokolero mu rubiro ya seri tukulia lero. Na wakambia mona singicho tuabairamo naye. By the way, Steve Ota watching live from Nairobi, Nyayo Embakasi. Asante sana my brother. Okay. On Roba Sultan. I fainted when I saw daughters of my chief. Anyway. Roba tubanga ba chief nabo bakulika bana babo. Anyway, sisemi kitu. Wekirabu no togo kolero mu robelio Mominchori mya seri tukola lero. Ensemeli ya Facebook enkayo mugusi Kisii FM 94.1. Biamono sana sibali tuwagenda mo na barabu. Biamono sana sengencho yoko watch, keep on watching. Genda se YouTube channel yeito. YouTube okay Kisii FM TV. Subscribe ugalia, like rigelinga ninki kegendreta senchira enkeranu kegima. Kwikalitikulia ankyo lirabe Women Crush Wednesday nero WCW litukolire Jumatano usiku wanja Eliatatu na litoro mene cha kare 11 chamambe wika inye asomorobelio ndebwe chinguru kegima omorobelio Mominchori ime morobelio kogotira kare lituko liye Jumatatu ikalitukolia Ijumaa. Sema shukrani sana sengencho yako aichole nkayo mugusi naye wayakolete kabana mbeyemo na inde niwango sabanga ogendere koboro morobelio chigo cha next nige teacher gekoletwa na Lydia Kemto nere oiwerwoti bakobana Silvanus Mamioro bakoletwa morobelio kachinsa isano na ibere chemugos. By the way, mirimo ya census oye toyenye holetia eto kumoyo mbibe. Sante sana Dorothy Nyaboe kurwa Eldoret watching us live. Azi no yenyole lakini rendo nye kubwate miremende ga ningi nendo kuchikurigerie miremo utagotiga batabugate na barabanyole kiagere iterikete kali permanent teri mireme go chakorurio kalioka nenga kiemonde nera asukeria keiga na agora no ene shati abike kera no bwata kali mukao ngokoruli tugutiga no yanyora kalenda gatalia ka aiti. By the way abantu bandikanga chinkoro tuotwora chingia kanga gote yo mura musani onganche nimbwataka yenda naye bwa apply yo kegera njibono tingo cha kokora ibere na litwensi ya motoko konyana tuasirana sinjire nkirano lakini ndende gotebanga no mwalimu ole na inde no tegete kwanyolere mirime iyo aileti shangwe gotebanga no munyagitali ole na ndo tegete kasi ya census hapana aileti shangwe because I cannot move from here na ndende benga census ngo chikokora aileti shangwe. Of course
nabongwanchero qualification sabo chiranganchire lakini rende oli obwate nande chinga qualification chinge chiane nero ole kalia utaranyole emeremo utabwatia sagocha mbona nisimpatie nafasi jamani bagusiba mtongo sabandonsi astole tutwara moyo bugwanchana toche amo twanchane nekero twanchanire wikato charani yamanya koba encherengi ya boikeranu okay buna botambe gentekia negente gyansu totanga tole bose unumo huko bwesate kero bale maiga bune siriti yegoti na buna botambe tuachire nkume kero mogotonyora gwetera chisamo chicha online no boli bawo maserena bosiboli nabo bakogotebya ben ondie kiago ndengambwa te live kuri samo chamarigiti keroka wetera link yaito ya myradiostreamer.com/s37/12906 mimi sina la ziada ngoro kwa MC Dudus goika ankyo nyasaye tigabasenie nabantu bechinguru sana gendera hotegera Kisii FM nerenka yemugusi Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi aya namangana maya asenchira yoko ya chuta kurwa Kisii FM enka yomugusi akwari lino mwancho motelia samangana maya asenchira yobwenge mnatwikira SMS yetu ya Kisii FM ongoro kwa Boniface Ogwoka Mwaziri bw'obulendi bw'ime omosuke Fred Matiangi wetera sokora lya kwe gazeti igobona abamentre chinguru abalendi begeita chinsemo ao Mulikyo monene bw'ekyama ya Jubilee omosuke Rafael Tuju igaene kirebunere nigakokora emirimo aso kuikiranya omerobelyo y'amagendero y'omurayi bwense Uhuru Kenyatta nonye n'ababwatani b'omokonyi b'omurayi bwense omosuke William Ruto baganetie tigemeremeyo Mugafana we county ya Kiambu omosuke Ferdinand Waititu igarachi kwenyora sako nguko bwatikana no morobelyo obwo cyako mu Russia asekirogo kyamagega asabiro kwa mwancho motegereri Mugafana we county ya Kiambu omosuke Ferdinand Waititu igarachi kwenyora sako nguko bwatikana no morobelyo obwo cyako mu Russia asekirogo kyomaga yo mwako gocha otaraikagati
na gukorera buna abasae korwa chinsemo chinyinge chie kaunti ya Kisii nigobe murunganire chinchira chigutumika sokolika abantu emirimo ya census. Wikira mwancho motegeli nongo kutura mangana maya senchira yo bwingi munato ikira SMS yetu ya Kisii FM tumira nande isano kumanya mangana ya so wenge igonkoro kwa Ponface Ogwoka. Ayo na mangana maya asenchira yo bwingi unare twasamure na Kisii FM enka yomogusi. Kisii FM enka yomugusi. Abantu baitu bakia abanyoru, abantu baitu batente, abantu baitu bamagwogo matari kurera. Na ende tikimogotegerraga Kisii FM yakira enere iretio egotegerru yanga. So ime mwezi otere Kisii FM ncheshem papa kurwasi kaunti ya Nyamira. Esaiga yomusai East Africa na otogo sinuta. Zia njengoro kunga omoisio mongare babjizo manizo inde imea Esaiga yomusai. Yo, what's up? They call me Masa Uti, Kenyan boy, Mr. Lavi the Local, na niko ndani ya Esaiga. I'm gonna plug them down Chibude Simba yangu original sio Zay. You already know what it is, mazes kuzi wanaita D3 Mondi Benda Dento. Bema tam tam. Hey yo, I'm Rich Msafi hapa nikiwa ndani ya Esaiga yomusai. Owe mama, na igwenje ranje andie ninje za klayo ndani ya Kisii FM Esaiga yomusai. Hapo na MC Mansai, Betani, Greyboy and DJ Real. Kera litukuri hiki guchaka chinsa isano na iberigoro goika ikome. Litukuri Jumatatu Man Crash Monday aseto kurigererio muziki omuya na trending issues. Aje no mwana machingibu na kirubu mukira gusibiringi. Litukuri Jumanne Black Tuesday Reggae Edition. Litukuri Jumatano Women Crash Wednesday. Na Alhamis ekorokunga Throwback Thursday. Nego ikarende Friday ekorokunga Tamasha Friday Countdown amo nomusani weiki. Ay mama ayotende tetem, oh mama tetem, tipo tetem. Umerna na MC Masai Chiguni 90 Vare na Bethan sauti ya kike na DJ Greyboy amo na DJ Reels. Kendabu Mbria. Yeah, respect. Enka yomugusi. Kolia gorobire amagoro onsi ninkaroche. Umira na nere omano Florence MC emonyo ikomina kenda. Mwancho mategeli anonsi asotegerete Kisii FM marongo kianda na nye egetone yemo. Nganchire yari gukwarigania asomoro bali ochire nkuma agusengima. Akorundi ime yomoro bali omwansu okomo ase chingero korwa asoro gongoro iturwa gusi. Asibona bano ntutagete kwira bana bangenyi kuchimachi mu kuchi university abatutagetigo. Chiria chiko kinya amaberera. No nyanchiria chigo tongora. Chiria chigo tuinyoria situarure. Na komurekera ababugi baitu. Agotero kwena inareko otei abantu igoro ya AIDS. Lakini nategete kubekanga it's about AIDS. Kwani nabegete buna emebaye no gete omontanye kuichoreri kutimuido. Igo tokonyole pigi kwage ndi abakonya kwage gari yemo. Andelia. Elio kusitietu kaivie kwa manyane. Ayo manyetenga na kile gaeke break yake. Igo. Kwa manyane sina kyo kwenye ichori kuchezo kwenye ichori. Na boy. Inyuranga nkira litukuri Jumatatu gweke Juma. Chinse 10 wekense ya moya magoroba. Ime ya Kisii FM enka yomogusi ekulerane.
Oyo, nabwire chuli. Tingire kamarari. Igoro. Tingire kamarari. Igoro. Emeronda igoro, emeronda igoro, emeronda igoro. Enka y'omugusi. Company ya Light Ventures Industries Limited nigo egosikasegera koni omonyo bw'ekyombe n'amabutayo kamera n'ebinde binge buna bonno Farmers Dairy n'omonyo bw'ekyombe oyo obwatiti minerals muna calcium na phosphorus ekyo kikokonya ekyombe gotwara afya engiya nabo igo gosoki amabere amange omonyo yo Farmers Dairy nigo ogokonya ekyombe koro kichisaini ekero kitagetembe Ligoko omotuki komanya ase obwango boigo nigo ogokonya kyombe konyora chimoli chibwate afya engiya na boigo nigo omogoye ogosoka ase obwango mono bono tumia omonyo Farmers Dairy ase kyombe chiago goru company ya Light Ventures Industries Limited asa mange bakere simi ase namba enoti sanibere enoti Isano kianda, isano nemo, isano ibere, isano nemo, isano iseto. Gose, enoti isano ibere inye, enoti isano iseto, isano ibere kianda. Kera lituko lya Jumatatu, goika lituko lya Ijuma, chinsa isato chia mambi goika chinsa isano na ibere chia mbogaso. Umberana no mwana womoroti Lydia the Princess. Morobere negaticha goika isano na ibere chia bono mugaso morobere koletwa no weroti. Upatrana na Dr. Professor Mamioro manyane. Senior Dr. Professor Silvanos Mamioro. Asomorobelio ochire nkuma omorobelio wegeticha Umuzikine lyogo yobango aiga no mukumira na asegeticha keno kwa manyanga inki wakolire akoletera bosemia ni numukwaga jajinka usemwatago no seke Wana otigire kobuga mune kemoni otakire biri wa kigwe Otenge. Mamioro na bwata mangana. Mamioro no muriri. Iko bana ba umbali go tisukuru. Bako genda gukora sukuru kiyeso naso ameta. Ayetera yagotire moyo. Kera lituko lya Jumatatu goika lituko lya Ijuma chinsa isato cha mambya goika chinsa isano na ibere. Kisii FM. Enka y'omugusi. Enka y'omugusi. Kirwanda june tiga toimoke itoba kwanera mashabiki itase mwaika Kirwanda june tiga toimoke itoba kwanera mashabiki itase mwaika Uya mono pongesi mwatoa itwanjera nireye kworo kyanga mutu anjete Uya mono pongesi mwatoa itwanjera nireye kworo kyanga mutu anjete Basani baitu mwensi mweigwe Itori kogo siebite biyo tobi watete Basani baitu mwensi mweigwe Itori kogo siebite biyo tobi watete Aya gukwanu tori gukumye Ngeti tole na makweli bonara mwe Aya gukwanu tori gukumye Ngeti tole na makweli bonara mwe Mwari wanja mato eli bagae Twena bali muto basomi na kubaremye Mwari wanja mato eli bagae Twena bali muto basomi na kubaremye Mwinyuro musiki nelyogoe Tigato banyulie kene nigoge koroma Mwinyuro musiki nelyogoe Tigato banyulie kene nigoge koroma Ikuweterende Yanga usule amono mungiroye Janeti Ramba Omura kuoi konga irisaidi Bankuane keraga Egasi munyure negasi Madara utigasi gasi bono yo monyene Egasi munyure negasi
Andara utigasi gasi bono yo monyene. Neba nebi baruwa ngokore. Imechingo itano nyana masamba ngoitera. Neba nebi baruwa ngokore. Imechingo itane bana masamba ngoitera. Nisa kobe mesigo ngoimuke. Nebe sangoli ya neba neji chongo sibia. Nisa kobe mesigo ngoimuke. Nebe sangoli ya neba neji chongo sibia. Nisa koba no bosakiri koe. Sopo meidi matatu yonsi negasie. Nisa koba no bosakiri ko. Sopo meidi matatu yonsi negasie. Nisa koba mujengo ngokora irangingo akaguse bikoro tongo sona. Nisa koba mujengo ngokora irangingo akaguse bikoro tongo sona. Neba no gusi bya kigalie utija magure kenyo siyonsi negasie. Neba no gusi bya kigalie utija magure kenyo siyonsi negasie. Ingiro no lendo kunjaere Kwana kondora mwaungu gusabe bya busa. Ingiro kunjaere Kwana kondora mwaungu gusabe bya busa. Oraita Nga ukibinga chito amono mwana yani umwiko Douglas Morris ebuko riba zaidi yali simungana nyandiri yoma nyandiri nende monya abagusi mwesi mbwatise ayangu kwanera mwabe muko yarora abagusi mwesi mbwatise ayangu amwabe muko yarora ono mwatebereire bitine igonsinyire mamwe bira magenderero ono mwatebereire bitine igonsinyire mamwe bira magenderero okonge akubugyo musiki kenengeria nigo mugutu bwatia bororo okonge akubugyo musiki kenengeria nigo mugutu bwatia bororo ayagerire bono na nyure kira abantu bande bakugamba bana musiki ayagerire bono na nyure kira abantu bande bakugamba bana musiki yomo bote batitwe jogetie kio bizi jonsi bono mwasaliye nauni wa yomo bote batitwe jogetie kio bizi jonsi bono mwasaliye nauni twamanyire kimogo tubunie nasenge njutugo kwana mangana yekene twamanyire kimogo tubunie nasenge njutugo kwana mangana yekene munyore gasi togo kore oye sikono to kwenyorere sabuni munyore gasi togo kore oye sikono to kwenyorere sabuni Nancherende yosito menyete oiga mona bana baitunere goto someria Nancherende yosito menyete oiga mona bana baitunere goto someria Nubita chigenda yosike imbumuta kankabone teria yokundageria Nubita chigenda imbumuta kankabone teria yokundageria Linde gasi bwana ene limosomya yema amono mongino egris waneli abana unapenda hadi balonga